Zo Marcel Texier. Mezo Marcel Texier, ja. Dus Kevredigges, identité bretonne. Ja, ja. Den ons peus kavet ar stand ablamant, rao. Une enquête war ar stand... Nemeterio. Nemeterio, ja. Savet ewa... Kevredigges. Ja. Gant Lionel Chenevière. Hag en deus kemeret pers e expolang abaoe pelzo hag aouza ara pebloaz Oui, Nandal peus skrivet lerioù. Ja, skrivet emeus leor, nemet ken. Skrivet emeus kalz artiklou. Penadou evit ja, ook skrivet emeus kemeret emeus pers e leorioù gant tudal embanet emeus leor nemet ken. La Bretagne n'a pas dit son dernier mot. Ja, ja. Breis n'en deus ket lavaret e ger diweza. Se zo kalz Penadou, em skrivet pok embanet l'avenir de la Bretagne pe eleral. Diwar ben Ariez, diwar ben Liger Atlantel, ook diwar ben Istor Vreiz, Dazont Vreiz. Petraeo ar fil conducteur ne bazadeor. Ja, ar fil conducteur. Ebdik servi a tout d'entre Ja, ja. C'est zo l'identité bretonne va identelez eo ar fil conducteur. Optimiste eo a voilà evit Ja, bazan. ja, ja. Non eus ket echuet da gaout poan met zo leun aspi evit ar dazont. Ja. Hag ar yez, alors. Ja. Yez, ye... Evit ar yez ive. Dam sonj bez evo en tudou hag me gant startijen hag gav hag a rei spi evit ar yez. Da zerel beo. Da zerel beo. Donc en endro politikel e Europa en zo kaoz da gaout spi ive. Leo Rioual peus var a stern. Ja, ja. Unan diwar ben ma tat koz hag en deus skrivet ur bern lizerou brezel kenta brezel bevarzek emeus un dra al war stern se zo deiz ziater skrivet ganin pa oan e bro Algeria e pa dar brezel. Troet emeus en un leor deus ar
Svedek, diwar ben brochal, met negedes kaut embaner evit al leorse fentuseo diwar ben ar galawek. A trovo e brezhoneg e peus skrivet die Non, traoigou, met non ket gwall an part war a brezhoneg. Hag pa skrivan un drabenak red eo din kaut ur vignon evit adreiza va texto.